Oh là là, Penubras, Penubras e gwell broadel ar brezhoneg, an ma maint, Paul Molag ma d'antra o gannor. Ja, ma d'antra ya. Eruet d'or iri webken, evit gwell broadel ar brezhoneg. Iriao, tro diver, un tommig ar rook, ya. An eus penaos e kavit an ambiance, hag ez eus stud, trabal adut. Ba viche mior, viche braour c'hoaz, met tout zo me mestra, ya. De m'sonj ar bern a oa d'ernenons, pe gant me merc'h a oa e. Non la vadin, met a rezez ur war a zo o kousk ba man, pe gant on bet de gousket abred mate, abred ar mintin-mañ mate, quoi. D'ar mintin e gwell broadel ar brezhoneg neus nemet politikerien deus pez velaret. Ah ya. Oh putain. L'air est pas dans nos. Popo kestud, hein. Bon, merci d'or. La nitra. Allez, à Calonvat, ja, et vidar Calon, brezhoneg. Mais ya. Et Sartigène et leur générique, parce qu'ils vont en même temps l'interview, il m'a jamais. Théo, René Riquet. Bien, mais René Riquet Garbo, Spartivols. Bah, pas sujet, hein. Donc, du temps de peine, peut-être. Oh non, non, Parce qu'il y a moi. ah non, Sartigène. chez toi, alors, et la boue. Pour qui serait y arrivé par Lorraine, hein.
gant ar stroad startigen, n'imke fachet ken. Setu mon ara potret? Matre. On ara, vid ar poen. Prest da zeni fenoz e gwell broadel ar brezhoneg? Ya, vel just ya, gant pujadur. Un enor eo, ta. Un tamm e ar Woodstock ar brezhonegerian ar GBB. Daou edon amant, ya, vid... pa gomz ar brezhoneg, force. E vel just ur pedet da zont, quoi. Un doare mat da baka? Bon eo, ya. Ya, mais sur wall, ya. Bon, penoz e an traoù gant ar raktrisou neve peus ar maremañ, gwelet meus e oa ur zonadeg neve gant Cyril Atef, man e ferian ket. Ya, sais-tu, bah niveau NR Argoz, dizale, ben mise, azé, et Cariz, aussi, gantan. Cyril Atef hag a zo un tabouline ar brudet. Ya, ur pot an park, pot brudet, setu kejet don eus gantan ur vech dija, hag redvo un eil tro gantan, quoi. Setu on laouen d'over, quoi, gant ma volodal, quoi, juste. C'hoant peus la kamez un album neve gantan, pe gant ur raktrisou neve, ou yon kere. Bah, zé, on me trouve que da laborat var traoù nevez a gini gom dija, nebet var Lorraine, trozo bet gini gantan var Lorraine. Kenach a rom da vont varok, setu surmad evo un album da zon un des benag, il en nevez, quoi. Kleve meus un tamm rap, tu chanti oa ur Robert ar balansou, kleve meus tondioù rap an draze a zo neve, est artijan. Ya, mais zo vid d'an deiziad amant, vid penoz ur sort souezaden a vo gret d'an dud fenoz, ur sort penoz clin d'œil, ur meskach etre startigen a Rapsoldia, daou e kaout brezhoneg, force penoz e gwell ar brezhoneg, ne e dremane gant om ket ni, e glas kornuchal, un tamm ar micro, setu. Kinniget doa bese diom gant a ouz arien ar gwell, kinniget doa diom e penkenta pedi quand a rien diskant da zon da zeni gagnant, mais on se kavet ni golor lakad omproner quand a diskant. Careta da zon da ganda. C'est tu. Tu bah trug ar bras d'or a kalant vid ar zonadeg, a vid ar zonadeg ou auton. Ya, trug ar edit. Kalon vat vid ar videoioù o ton, var da jaden. C'est les devines gant Si bras d'or. A ronde. Ah, ket. Selita, tri-c'hant bugel var al Lorraine, andra se a blijfe da vehikel fournirek. Nagadud an man e gwell broadel ar brezhoneg, a tud menet evit farsal, evit kojea le brezhoneg evel just, hag evit dansal, evel arrement, arrement. Salut Pautret. Bon, ne kereziez ar vue evidar? Bah non, mon arabe, bezo sapre ergel aze bag bébé, nekeval, très chill hag dansal. Memoz menos? Bah... Dans- Neke brao an amzer, mais brao an emgelr, quoi. Est-ce que tu as bergouler, hein? Dansal ar ritroas. Bah ya, klasket vo aze tremeno fleuve habit boitrio, ne vous perdra da zansal. E red evo sevel memeus ra. Ya, mais amzer zo kregi da brederian basé. Ouais. Goustadik va ar ranap memeus ra. Ya, mais c'est Hanap Butuni, neke da Mais non. Hanap Posi, hein. Ar ranapé evel just. A hanapu. Rede ober gant a Hanap. Allez, trugaredor Pautret. Et bah, tu gars, edit. Allez, diom da zansal. Salut. A hemañ ga Loïsa Bovir, ma d'ar jeu. Miam, na, Degasen meus dit de Urban et Café. Ah, merci Braz. Et Vido Berevel ba Harvest Café. Mais il y avait juste, il y a menine on moquait. Ba Harvest Café, mais qui est profet de café dans le dud ben Arfin. Non, il y aurait gant Harvest. Moquait d'archan avoir gant produit vite pas y avoir bon café de d'archan vidine et bon. Ah bah bravo,
Lors Jerek nos arran a walr vite Yeah. profondeur, Merci. urbain des cafés. Ja, bah, oui, chez eux, Khalvin a Hanout, Vin a Café. Un plus à dire. Bon, penaos ebet ar zonade également. Et bah, bravo, ebet. Ya, ne ket dez evidon pegur ar zonerez a zo sioul a war. Ne leuren vraz kise, di var ar blasen vraz a zo, ar blasen ledan en diavez a tout, donc ket kustum tre da c'hoari var sort de l'erioù, mais de des bras, me sera fait un plus dur, me zbet, mes chances de zbet, plus dur, en moins y est. Te oa zenig an guitare ou randraze. Ya gant Fred Boudino, an o an daouad a zo Tito Alba, a setu an daouad a zo, Fred Boudino a me, quoi. En da oaze ve skrive de ar pochou ganit. Ya. Trao be savet gannion pen da ben, fa ar pochou gannin hag ar zonerez a reom assemblez, quoi, Fred a me. Gwechouzo ez eus pochou hag a zo un tom du, teus ket daon da spontan den esprit Jean. Red eo berkevezerez da en tammig bihan, quoi. Eus ket nemet den frijan eus trao du da gonta. Mem eus trao da gonta ie. Ah, voilà, c'est... Modèle et zenezier gant Barbalouti, croise. Ya, mo paouez penons krouy an abadenn nevez hag a vije ne voke gwesle dan sa vechman. Mais ken derrel a reom meus tra da zeni vid ar festounonz, mais on eus krouet an abadenn nevez hag a zo an abadenn da ve an chilaouet kentor, quoi. Andrei zo be krouet e mis kerzu paset, hag normalement evit leurenno gant an abadenn ze, hag va leurenno ar festounonz ie, meus tro, mais sezo nevez a war, evit Barbaloutik. A petar c'hoaz, sanse de vo enrolet d'ar bladen a ben bla, hag te yomez e mi chans ben bla, setu. Modèle meus gwelet pa kemeret perzier pa pladen an triad EDF. Ya, gwir ebe intiz o deud ar houlenn diganim gant Barbaloutik koumer perz var ar bladen o paouez enrola pegur o doac'han nous on kekaout mouechou mechet un tammig bin hag a mouechou mechet yaouan eus pendaze evit kontrasti gant an tripod kouz. Setu, ane André, on eus gret ganto mis kerzu paset, on est da peugen ver fin meus ke jonj, mais edon pat da o service da enrola ar pez, on a da ober war bladen, quoi, a plijadur an eus bet. Dreist. En dalteus rak tresou war tout pez a zo... Giz aktourez martreze? Be meus a ta war aktrez a zo war ar stern di ur penadig hag a zo... Mais ki de brezhonek ar vechman a zo yano le bureau des amours perdus. E keret la red andraze e gwell bradel ar brezhon. Ah, ma digarez. Langachet e bib. Ouais. Non, mais... Kit. Gisement a petari, donc eder zante, ça, gavechou et la bourrande gant an diaouli. Ouais, ya. A trawal zo war ar stern, mais re neve c'hoaz evit be a... Evit be Be en bornet, quoi. Ouais. Ne ket c'hoaz eru ur scoop, quoi. Enfin, red vo gortouz un tammig c'hoaz. Mais bon, traoù zo barz an duel en nou. Dreist. Merci bras dit Loïsa. Gant plijadur. Mais te garen tant trop. Ya, gant plijadur. de libertad. Chila Wemes, ur plavion kana, un ton nevez, de zenez en Corsica. Chila Wemes, ur plavion kana, un ton diwar, de libertad. Un ton diwar, de libertad. Diwar, de libertad. Dans ce direct, ils ouvrent France 3. Mais non, qui est filmé, mais qui est France 3, c'est mort. Attends, merde. Pénétra, quoi. Bah ouais, non, mais France 3 pénétra, quoi. De toute façon, son Jésus Andrasé, ouais. Ni sur France 3. Une arme à haute, c'est uni, Fénose. Non, intro, le c'est là. GBB Nanville-Lantec. C'est Unifénose, and after GBB, Dark GBB. Le Festerienne à Bepseur Tazoamant. Diom David. 16. Nanville-Lantec. Let's go. Mon petit goal. Petra avait l'arrêt d'Ormand.
Un temps marron de neuse. RGBB, bébé, n'est que j'en mets des chutes. GBB. RGBB, bébé. GHB, non? Il y a Petra. Petra, Lucas. France-Tri, Petra de là. GBB. Petra. Putain, c'est GBB clutch. et GHB. GHB. Regardez. France-Tri. France-Tri. GBB puis GHB. GBB. GHB. Non. Mais monsieur, je vous appelle avec Hanin. En eux, ma victime a du HB. Ma victime a du HB, ne veux-tu la une tout le bas her. Ma tu me GBB. En eux, victime. Ben, on est pas me 10 quoi. Je te peux Regarde, fort. GBB. Naga, comme je bravo à Sclair. Journaliste. FR-Tri. GBB puis GHB. Oh. GHB. GBB, pas GHB. GBB puis GHB. Gwelen Gounel à Brezonic et Gwel Brodel à Brezonic. GHB, pas GBB. Ah, ok. GHB, pas GBB. GHB pas. GHB, pas GBB. GHB, pas GBB. Ouais, cache. Ah, bravo. Truc Bravo. Moins de mètres. Truc dans le lycée. Spliff Peloud. Ah, Spi. Spliff Peloud. C'est trop chaud. Spi. La mésospi avec un verre. Avec un vague. Ok, à Loud. Les autres loups avec un Toujours verre. les sconnies, non? Non, quel loup t'en mets. Loud tombé. Non, avec un mésospi avec un verre à sport. T'es pas allé. Sport Ok. plein d'aben. Guillaume Pécacard. Guillaume Pécacard. Guillaume PKK. T'en mets dans le cacar, PK, méso bar. Croix dure, ma jardine quoi. Cacar. Pécard. Dans le son, j'en ai kentar cacar. PK, à ben nebet, un temps ma bricoteuse, à grande ma bricoteuse, ma croudé, canar ma cacar. Nous de Kegel. Mais à gars, penaben va ne kefal, mais il y a un qui met le droit. Un est qui met le droit de Ménarroise, PK, me storé de ma ha. C'est bah, qui met le droit. Ah, les gars, je suis tout. Trugaré France-Tri. Trugaré Brise Web. Trugaré TBO. Trugaré TB Sud. Trugaré France-Tri. 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 Et France-Tri nous skelettra. Et France-Tri Nagan télé. Nagar son. Nagar skeden. Trugaré Brise TV. Eh, toutes les tatas, Trugaré France-Tri. réveillez-vous, bordel de Dieu, là. Vous les studios. Trugaré France-Tri. Ouais, ta sœur, France-Tri.